बे समाव मोनसे गोनां रादाब सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन बोथोरनि थासारिया गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथाव जालांगासिनो दं। नंगौ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो रायजोआव गोबां अखा हानायखौ नुनो मोनदों आरो दायो रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव दैबाना जानाय थासारिया सोमजिदों। बेबादि गिख्रंथाव थासारिनि गेजेरावनो बोथोर बिगियान बिफाननिफ्राय रेड एलार्ट फोसावदों। जायखिजाया समावनो गोबां अखाजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा आरो दैबाना सोमजिनायनि इसारा होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बेजों लोगोसेनो रैखाथि बिफाननिफ्रायबो बोथोरखौ लानानै गोख्रों सांग्रांथि फोसावनायखौ नुनो मोनदों। दै जिङाव थांनाय, ना हमनाय, दैयाव दुगैहैनाय, नाव जावहैनाय बायदि खैफोद गोनां हाबा मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो सांग्रांथि होदों रायजोनि थागिबिफोरखौ रैखाथि बिफाना। नंगौ रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव दायो गोबां दैबानानि थासारिया सोमजिबाय। दाब दाब ओनसोलफोरनि थासारिखौ नुनानै दायो बयबो बिखा खायसिब मोनदों जानांगौ। बे समाव गिख्रंथाव दैबानाजों गोबां सुबुंफोरनि न' बां बुखारलांनायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि गंजिबा गामियावबो गिख्रंथाव दैबानानि थासारि। फारियै जामुगुरि, उलुनि, मासगाव, मलान, जानपार, थुरिबारिजों लोगोसे गोबां गामिफोरा जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि थासारि। गोबां सुबुंफोरनि माइ आबाद फोथारफोरा दै लोमसावनानै खहा जानायखौ नुनो मोनदों। दायो बे थासारिनिफ्राय बयबो सांग्रां जानानै थानाया जोबोद गोनां। बे समाव धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय गामिनि भुगिनांनाय सुबुंफोरा मा फोरमायदों खोनासंदो। আজি रामदन दिखारि गाव पन्चायतर अंतर्गत हिकन गाव 2 नং उलनि गाव আজি खूब डाঙर एरिब नोवारा जी बतरर समस्या 3 दिन 4 दिन बरकन दियार माजत আজি खूब डाঙर बानपानीर माजत आमी हि गाँवखনৰ राइजे चलिब लगা अवस्थात चलि আছে। আজি 2 নং উলনিৰ পৰা লৈ 1 নং উলনি 2 নং উলনি আজি 1 নং জামুগুৰি 2 নং জামুগুৰি 3 নং জামুগুৰি আজি উলনি মলানগাঁও উলনি ৰাবাগাঁও আজি উলনি जी मासगाव जयपुर इ 15খনতকৈ অধিক গাঁওখন আজি বানপানীৰ মাজত চলিব লগা হৈছে। ইয়ে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যি ৰিলিফ সাহায্য সেই ৰিলিফ সাহায্যখন আমাৰ মাজত অতি শীঘ্ৰে যে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাখন কৰি দিয়ে। লগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইটোৱে আহ্বান যে আমাৰ যি মৰমী চেণ্টাৰৰ পৰা নাওকাটাত লৈ ওলাই যোৱা যি পথ সেই পথখন আজি আমাৰ 5000তকৈ বেছি অধিক বথাৰ্ছ টকা যি এৰিয়া সেই এৰিয়াখনৰ যি পথ সেই পথৰ অৱস্থাখন অতি শীঘ্ৰে আগন্তুক সময়বোৰত যে চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ যি ৰাস্তা পদূলিৰ সমস্যা সেই সমস্যাখন যে সমাধান কৰি দিয়ে এইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান কৰি সি আমাৰ যি বানপানীৰ মাজত ডুবি থকা যি আমাৰ ৰাজ্য সেই ৰাজ্যখনৰ যি অভাৱ অভিযোগ সেই অভাৱ অভিযোগখন অতি শীঘ্ৰে যি গভৰ্ণমেণ্টে ৰিলিফ বিলাই আমাৰ সমস্যাখন যে সমাধান কৰি দিয়ে। লগতে আমাৰ যি সেই এৰিয়াত ৰাজ্যে পথাৰত খেতি কৰিছিলে কোনোবা 2 পুৰা 3 পুৰা 4 পুৰা সেই পথাৰৰ যি আমাৰ যি খেতি সেই খেতি পথাৰখন আজি বানপানীৰ মাজত ডুবি আছে। যিটোৱে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যি পাব লগা যিখিনি অনুষ্ঠান যি আমাৰ পাব লগা যি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যি পাব লগা আমাৰ ৰাইজে পাব লগা যি সাহায্য সেই সমস্যাবোৰ যেন গভৰ্ণমেণ্টে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি দিয়ে এইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান কৰি আজিৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ মাজত এইটোৱে কৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।